Mana tay ban taulan ana tay sawasin so tukun ranwat ako na merel taylen tapi sawasin court nan kapagap tapi tay prosen eu kana law kalangan en komi samat court labalap so tukun ranwat sa patuto mo may sam mon me koros sa menuyat kapeng Sekapeng kisah pun mau plan o kosan tu main semat court, nanti sen salong ki cot kan ranwat, sapul mau plan sekarang ni upan main semat court, nan live word main semat court, ipa ke main sam, kami agak tun kauwei, kalwa main sam, mekoros, tatong gani main semat court, itu en kuperomi, Kauno Koht mau yang riai kan koros main sam, mekoros main semat court dan kahpwal tamau, itu en kuperomi. Kara pa eu mai sa me sa patro kita mai sa mat coach sen pokata marami o sen ba yo tok sang nan sapul mo minasa coach Manaman ipa ngeno an katin kauwei mehkot en kahpwal sen ta pon ta me mele lo ta mo pung mai sa imet mai coach walianti ki to ya kapun mai sa ipil ta tong ki trau italian tai kohwei como mala sang ta tong kan koros me Imwintihtio ban ta tong ku pen tie sa mo ta kohwei eu penawat mai sa Ita tong kaya authority main samat court magpeng kamu pulrei aliantai rat ita tong Imwintihtio koros ai ko somoy ko mga sarawi ko mga katin kauwei me koros ni Manaman and Kaun Kaun Jesus Christ in Jesus name amen kalangan men ko somoy ko may koros sa utugan ranwat kalangan en Kumwail ran mawang Kumwail koros sang tompei Wong ni Kumwail koros me piliang patrang Kumwail kan me yang tauta kalangan en Kumwail kap ngamarun Kauno iban eu kiyang trial tama Kauno Koht pili ke peunai mongyong wen sirang trial saut kan ranet imenagis kawit kin trial me pit Manaman te authority Mehkot kiyang ketil haramas. Iba tuan kamelele me ko school kan koros me ketil ali ale sanger. Ain so kis patolar le toran wat me inen mau ketil ko school ki song toto yang kamelele me ator dio ya eu song konong ketil bil prong rong pwehdi. Yang kamelele me eu song me setan nan siang an prapa sang ketil solam ketil en kahpwal gilais ketil o kailan kap wewe ko pwuhng mehkot piligilala tail kailan kap tatong ko sampah kayong wasan watawat men watong tail nan Madui laut riai sa kwalu ira tigay sa kwalu met niya so me Jesus Christ powehdi mela so me katlaw sapal to sang mela nan ratigay sa kwalu Ralaut ri sa kwalu sises ergatin keiong mparail o mahsanih Manaman koros en nanleng o sampah mweimweiongieier Manaman koros en nanleng o sampah mweimweiongieier irawat Jesus Christ mahsanih irawat murina ya sa tasang murina powehdi mela o Manaman wat mehkot kito katkisang setan prong kopretong ketil ramas Narong amaon Mark ralaw day sa Kauno ira degdegay sa gisu Kurang kauwei ketil wasat Manaman pukat an kiniyang helkan magin pohn rabaan kin kausa sang ngay suwatakan rena ramas numare rabaan masen ki masen ligikan marabil pahn kol kita pahrail kan sinangkan marabil mela mehkot me poison rabaan mekila rabaan kita ang pahrail kan pohn me somau kan o rabaan kelailta Ira degdeg Isaac, Mark Isaac Kauno ira degdeg Isaac. Puksaraw mahsanih wasawat. Tron patang ko purala o patapatak ki wasakoros, patapatak sili wasakoros. Kauno apkin katin yang rail, nana rail tatongkan o kin kamanakila, rail patangkan Manaman kay magin yang rail. Puksaraw kawit king trail wasat me. Murin Manaman wat Jesus Christ katkiyang sapul mawaranggo. Niya so may rail pitoyo, rail taptakal kalong kisili mahsanih Koht. At na Kauno Koht kin yang o kamanaki
arail tatong kan Manaman kan mekin ye yang rail ibatawan kamele le mektail koros wewe kime ketail miminan wi rairi nainso sang niaiso mengai sarau mereti yang pon sampawot lelotoran wat rairi nainso lel ni atail ban Jesus Christ aban sapaldo rairi nainso wewe gumogit kan me rail wan paron kan wiwiya rewiwiya nan rairi nainso wat nan meiwet tenan dispensation wat tami rai wan paron kan wiwiya kai tegen pwe kita mekel me sang rail apa sainsal me wasan kawai tuat kawai kin ketail me Kauno Koht kin yang rail pwe ki kauno me mahsanih o an sokoros kauno kin kamanagi Manaman pwe gi Manaman wat me Kauno Koht pil prong ko pretong ketail I Manaman wat me ketail ramas lusang ton sampawat nian sama ketail puputi yang nanti puksarau kawai kin ketail nian sama Koht huyata ketail ramas kapalatan pwe liu I pwuhng angin maur tama Kauno Koht pwuhng nan palwarwo pwuhng maur pwuhng song toto song makot ketkihong nasan puelo ye Manaman the authority karta niyan sa Jesus Christ yasata sang mela magteba antaroboy nan puksarawin wayo tana kayang mparail pil pwuhng rail Manaman otra makot pwuhng rail nan motwalo ita me Jesus Christ pil prong pwuhng rail niyan sa me Kaun Sises kawit kin railen kola nan parapoy rail awi tama sama katinino kita puksaraw mahsanih na wiwiyar iralaw triyaw ratutugeo meniay so may raibil kausan nan parapo ya kapakapo kaskasik puksaraw bil kawit ng child malibipiyo Kauno Koht pil prong pwuhng rail atoro Manamano me pwuhng atamo ye me Jesus Christ pil prong kapretong child ye me Kauno Koht pil prong pwuhng child erniay so mag child kalulak child walya kaplak child baptizing pilo baptizing ngay sarawi iyay so me authority wat pil prong kapurburtong child apakah sampalang child authority wat pwegi ibatawan kamelele me iyo me Imwintihtio kin nantiang songon men pichi child pwen songon men kisang child authority wat pag child enter tatongi pwegi niya child pan tatongi authority wat autan tatongi Imwintihtio utan panola dame songon men kawit king child sot kun ranwat men agi sair rongamawon mark iralaw te isa kuno ratugay isa gisu kuburmak Luke ralaw te isa ratugay isa tuaw rongamawon Luke mahsanih kumwail na siya pwede kiyang kumwail Manaman pagkumailan kak sok pohn sinangkan o pohn skorpion kan o powehdi Imwintihtio o sohte mehkot pahn kauweikumwailla riyay sa ulanggo tanay nanan kasambalang ketail tailan wewe kime kupuran Koht miminan mahsanih Koht kupuran Koht miminan mahsanih Koht I kupuran Koht met ima Koht kayo kupurgi ima Koht kayo anane o ime pan kayo kabaranta kupuran Koht magtay pan wiwiya tame ekatin wiyata karapan tame ekatin wiyataw purpose in tame ekatin wiyataw karasapa ibatawan kamelele magtay painta ora tayl sto sakan pagtay len taktak niyan so ora tayl sto sakan problem kitayl suraparan niyan so me ola tay at mesino la kitayl suraparan ay sa magkatail kayo peran niya sa magkatail tagas tosaw o tosaw trangaway sanamaw pwede karapan na tail paintas tosaw pagkatail ng take kitail sto paintas tosaw pwede plat tayaw tail sto paintas tosaw pwede problem in chino ap niya tayo kin face sangon apapukat eserogun kaparan ng kitail koprelang Koht hita biltuen Koht hong kitail aramas supplement Koht main intention me uyakita kitail aramas pagkatail uyawita numomon Koht rasong Koht pagkatailin powehdi sangon kapalakante songan koros may Imwintihtio songon men kitong ketail pohn sampawat aptama kayo kasampal may men watong ketail wasat naniratigay sak tuaw en Luke ralaw daysak puksaraw mahsanih Kaun Sises Christ mahsanih kumwail kilang pwede kiyang kumwail Manaman pagkumwailan sok pohn sinangkan o skorpion kan sineik o skorpion ako sa kasaya tatokin Imwintihtio kapalakan may Imwintihtio ngiyang ketail somaw taisuat insensuat songat karusia tak toto ketail serogun nok trak mau dama udan mahsanih Koht kawit kin ketail katawan kamelele me ye wasama ketail bilkin kalap
sautar lale ni atai sutuk nok watak mau pwegi kitail wiya papa ko thaman me sutukak tatok likin sapol me masano o bila tail Imwintihtio mak tail bil balbalian setan bil wewegi masanen kot wewegi yawasa pound trimimia puksarao mahsanih me kitail ban sok kot kiyang tail Manaman puk tail en sok pawe karasapa wewegi ma kahpwal kotong ya te sineik man kotong ya piti-pita kiya seli iban momot ngai ya kapakap ngai pakpaki sapol man kot sawas ngai mata-mata kasih koton koto pakilasang kahpwal rei ap iban watak mau nan puksarao kiyang ya puksarao kawit kiniyam kot kiyang ya Manaman iban sok pawe ni ai so mai ban kapayata masanen kot ni ai so mai ban sok pawe sinako ai ai so mo kot ban kap tatok sang mokola rei nai so ban sok pawe sinako asero mehkot kot kapuya pwegi kupuran kotro miminan masanen kotro ye kupuran kotro karasapa ni ai so me iperon kamele mak tai koros wewegi irawat siben hagi sair ni ai so me Jesus o sapal mawarango miminan le ni ai so me Israel songo selok la ngapalileu na ronga mawan mark iralaut tayo ratik silisa klimau ibang watagang trail wasat mamia puksarau remu komyang ya ni sautugan ranota sises katrin mahsanih yang sapal metron patango kitai taulula mas palioleu ni ar kamrala pokono tron patango ap karatang pon potro me sises kat power o yang katla pilagai pot yang rail tangatang kola palio apang mata o ilongkan pungpungitak pon potro karaniang kamawiti Asises kat murun potro sei mo ko trapu mi pe on sapal maulul tron patango er kaupeta patroan maing som pata kom sotro kuprogi at naktan mela iwasawat meinen kasampal meimen watong kitail melel komuiongai irairkan maktakin tuang nanatama maur pe on sampawat melel kahpwal kan maktakin tuang isensuat kan maktakin lelong aisuat kan maktakin lelong Sautar anan kan maktakin lalong paktoto ni ay sa maktakin lalong so ang bukat koros ay patroan kamele le sabin mata-mataw yung magngalap ko tong child takin tayay kot na ni rairwat tama kot sito sa wasakin niya ganan rairwat at maktay pa ang puralang na sapol man kot masen en kot kahweikumwailla child waksang tamak child kin mata-mataw are Jesus Christ kat nan potro ilongkan pugubungitak no potro kaibil bangkak mata-mataw pagchild koros wewegme ilongkan siniyangkan o songkan koros makotong potro Imwintihtio me tatongki kitaibil bangkak mata-matawa tanon lomomun sietano esro wewegi me Jesus kat nan potro sto wewegi me Jesus sei mok nan potro tanon a lomo me kapoto leiloi gisang potro setan wewegi yawasa pound trimimia setan wewegi yawasa makot maitang tatok lelia setan wiwiya tame wiwiya pwegi wewegi wasa pound trimimia puralang wasan kawit may songon kawit ng trail ban sok pong sineik o skorpion sineik kan utapang ko tong trail utarapan ko to wiya rail tato low ipananano wewegi sapol man kot masan ipan pilata yan talian ta o sok pong mga ayan so makot pan sa wasayo o yan so may Imwintihtio ban puralasang yan wasan kawit ng trail me ni ay so me rail pangin da Jesus Christ o sapol mawarango rail ko saya kamsiro kubroki at naktan mela paktaba kamuyongai kin lalong nan sangani rail kan maktrakin mata-matawayang me atra destination taban peritier taban imusaklar tasalar ban ka kuyamegot apni ay so me rail pangin da Jesus Christ irakayo makasambal talanana talen wewegi me Jesus Christ maal ime mela lima maur kay tekin tra alang maur sodro ka pa alang pito isang nan kapalakan koros o alang pitolong nan kapaikan koros er Jesus Christ kayo tamewiya ekipata esay mak pon potro iloko lellel potro siniyang kan lellel potro pil kuskusulong nan potro kayo tame Jesus Christ wiya ekipata sang nan potro ay so me Jesus Christ kipata iloko pil lellel tro potro siniyang pillellel tro potro esetro trokati apa kipatayer agasampalang kita ili patroan kamele le me masanen kot kalep me bangkak sa wasay kita pagkitaan ka kipatasang nan songkan magtaselti yang lale songkan magtatangala lale kamelel kan magta mata-mata o may ikuburan kot hap kaiten songkan me sali kitati
Ipatrawan kamele le me saulong todro ya essential ta ranwat melen nana tail matamatao me Imwintihtio galap saligin kitail di me bilban tuweta sabol man Jesus warang gorelele point yo me pehrail khateter meraban melar Jesus Christ kipata aiso me kipatao esero parti paksawas ren samo miara time in paksawas ren samo mona to tampon potro na pan mi wan so murun met ban mai sai rawat trap imen focus on the authority and ristomur sai authority ni oralap ni ai so me Jesus Christ kipata melmelo tutuetra iloko tutuetra ni ai so me so bailang melmelo ilongkan oksiniango songkoros tutuetra sotro me ko tuokla puksaraw masani ni ai so me kiai masano tane yang ya taiban watagang trail wasat puen kak sainsal Sises ergatin kipata o ang yang ya tam melmelo masani chokati ikupuran kot masanin kotro ai so me pitoila sang nan tawas en Jesus Christ ta me katin kupurgio ni me akaptoila ta me masani chokati I ai so me melmelo chokati kisiniango chokati apilongkan pil nan tita puksaraw masani e apil masani yung ilongkan Kumwail malailaiti pil sopay lang ilonggo ipil masani yung ilonggo Kumwail malailaiti kisiniango chokatiyar apilongkan continue ibil sopay lang iloko Kumwail chokati tane iai so me irai koros malailaiti ko wala iai so me Jesus Christ tamen straight yang kitail ta kasalayang trial yamomona trial ban sok pohn sineik o skorpion kan me kin ko tong kitail ta kitail kin tuang na ne we urane na trial me maut pohn sampawat kamelele mek trial koros we kin me puksaraw ka wet kin trial me Manaman in mauro mela mi pohn lo trial ni tamak trial kin mahsanih ta koseya agisto ka break trial na Genesis ralauteu ni ai sama Kauno Koht songon men wiata sampah so Kauno Koht pan wiata sampah puksaraw mahsanih me sampah me lisalbung o rotorot kapel sampah o songeu me kin kalap matamato ngenen kot kat selipon pilakan apnan rotorot ngenen kot kat selipon pilakan apnan rotorot tama ngenen kot hawiyawi masano ni ai so kot masan dito sampah maraino soto tangpasang rotoroto soto tangpasang rotoroto mimita ngenen kot mimi sampah rotoroto mimita sampah apni ai so kot mahsanih marain ai so me maraino miata sampah ai so me masano o ngeno eupana o marain miala ni sampawat ipatawan kamelele me ikaraban kot akatin wiata komiongai numomoni o rasongi nan Genesis sa kuno o tapin song kot kiyang kitail di Manaman authority tana kitailen counter sampah o tama kot mahsanih ni akatin wiata ifatam nan palware o tame katin mahsanih kapairada tana kumapang kaparaparala pokataw to kumakan en utela sampah kataw to ganifatam mona rasay pupdiyang nantibo kataw to makolokola tordio power na authority en utela sampah pues sampah en mila ban kosantin aramas en mi ban kosantin kot iutan kupran kotmet on kitail ebil ka sampal thailand wewegi kupran kot on kitail kwegi nia thail ban wiya ta tongkan ak thailand ka wewegi ma utan kitail in lainong tama kot kasik teso har gobrela wasan kawei duet ikiyang Kumwail Manaman pok mailen sok pohn sinangkan o skorpion kan irawat sinanan ka sampal kwegi pain ai personal testimony pak toto ni ai kin sawewe ni ai sedonon kin wewe ni ai bil chabia tambe orwat rail kan makau kauweitia ko to ni ai so me saik no kakaleta song kan me konong ya naleta sinak toto ituang nan sailok wato skorpion toto me ituang ngai kin kasi kotan ko to kilasang api manokela ma kot kiyang yaer Manaman koros pagtay pan taro boy mawasan kawei tuat maturi sa kwalu puksaraw mahsanih Manaman koros ya wewen Manaman koros wewegi pasabangan kahpwal koros makitail kin tuang pohn sampawat emir nan authority me Jesus Christ kopretong kitail soto sangan kahpwale me komiongai kin tuang pohn sampawat makita soto bangkak powehdi wegi authority yo kot ketkihong trailer authority koros Manaman koros en nanleng pohn sampah mweimweiongieier
Tamet Jesus Christ mahsanih yang sabal mawarangko tan kumai kola wasa koros ni samba kumai sripang punotiki wasa po wasa korusia authority wat Manaman wat pahn powehdi kahpwal koros kumai ban tuang wasa sotolibil kumai ban mimia pon samba wat aptai udan pananana wewegi me udana ka sambal thailand wewegi ma authority wat maktai ban sotro wewegi yang trai ban tatongi aktai ban kolokola authority ap mimi ban perati pon samba wat tuenai kauwei met erasong stosa ap sotral yamoman ay ban waran ki stosa ap wasami kogosan yaw sotral sotrakata yaban moman maban mi warai port ap sotranainset ebil ban sotrakata yaban kataban mami nei kasik ap sotro target au dan ban sotrakata igin kalapiang kauwei ki saulangan paktotok trai gini sensuat kila trai gin tro gila mi bak marmas pilita grei amen ta kot ki dong trai setan te ingai saut kan pon sambawat igin kauwei kin rail ngai kapengi yang got tepelo ngai saut kan karusia po tepelo ngai saut kan karusia irail me sawase ki trai bak thailand ka kowe gita Manaman na tor dio mo ko dong trai kot ki yang trai la tor dio o kot ki yang trai target to Imwintihtio Tebana nano wewe gmeni aiso me Jesus Christ kipata angi ata malo kose yang ilongkan kose yang sinyang o ilongkan karusia ni aiso me song karusia malailadi ay san salama me warangko lapalana rail khairuta nana rail wewe gila try Christ tamro kose ya ismet me ilongkan o sinyang pilkin paikiang ni aiso me Jesus Christ songon men demonstrate yang rail te kawewe yang rail authority me peni katun watong trail pon sampau tono no pin watong trail pon sampau Ria authority wat ria ikampaka bai patron kamelele me yeu song me Imwintihtio nannan tiang en prapasang ketail pak toto ketail saulang toto ibilgin yang wiya pak toto ketail gin madamadoa isutro warong angai kisinaramaskis isutro kanong yang main rail men paliogo te rail kan makak yang wiya angai isutro kak yang wiya itiarata me akidukiduk wat wiya akidukiduk aklabalapio Pwegi keiong buksarau kawit kini ya me kai tekin ngai me uya yata kai tekin sineik me ko to pon sambawat mi aramasaman mi kotaman me piliata mi kotaman me pil komida o mi kotaman me ti komida o sangai me men kawit kin komi me kotmanat kitail ramas kitail kin pilata ramas ekin person pon tamak tail wewe ki ya pas aktai sto wewe ki ya future Apot manet epil kitail da niya wewe ki atail pass wewe ki atail present o wewe ki thama ko to mo tail er sapalman coach pilipil surakak sapung pakeu er coach me pil komida o coach me piliata ten Jesus Christ mahsanih kai dekin Kumwail me piliata angai me pil Kumwail ta o ngai me ti Kumwail ta mai ban kose me isutro warong mai ban kose me ngai sinaramas ki isutro kanong wewe gi indin dayang Jesus Christ me sapung am pilipilen kapilata me got me sapung kapilata me got me sakanakan kampaka bai sutro patrowani is komi me yang patpatong api men kataman kin komo me ni ai samagta peigiang sabal men got masen ai samagta kalula ni ai samagta walia kaplar ni ai samagta ler baptizing pil murun kalula walia kaplar me kamele me ko school pa wier Iyan sa magtala murid tala baptizing ngay sarawi iyan sa me full authority kaburburtong katail pon sampawat konong utan kasambalang katail thailand tatong ki authority wat pwegi nak try basong kobrela kubra trail nan wasan kauwei wat mark ralaut pai ora dik silisa klimao puksaraw mahsanih me Jesus Christ pon potro sapal mawarangko pon potro obil mia pot kai me bilyang tangatang kola palioleo wo ke kapal me Lellalang Jesus Christ o sapal mago ebil lellalang portray kan karusia ab tamak kayo ka sampal pasapang mimi pon port me Jesus Christ kat peweu ab reset resaigin tra wiya tamak konong ran wiya karata port karos nan leo piliang wiya pungpungetak authority me port kat kiyang komyongai kai tegin tra pokatan pon maso kita katan taki aparamas toto anane Puktaan kak sawasagi, tein kita kayo o sawasagi metrikan, metuwetra pot tapa me yang uya pungpungitak na leo, yang lelelang kapal me. Sain salama me lapalaan melimaliyo mo rapa ko sayam rapaan mela. Ain so magtrakin ko sayam magtrapaan mela, san magtray subay me ko tiyo meinen lao. Pasapang me mimrerail, authority o mimi pon potro. Apni ain so me Jesus Christ kipata, o ni ain so me kayo
liporeta sapul mawarango boya kia kasik marapan uya tama konong ran uya prosto uya ni ay so mang yang eta melmalok siniango songkarusia malalaidi nan leupon malalaidi wararail potro insana maula tangaway nan mala obil pot karos me biliang miminan leu biliang tangaway nan mala kampakapai potro to wasana tatatok wasana ta school wasastul bilbil makshami miselia potro me biliang pungbung tang kiseli ilogin samba tang man samba ma nane authority me mimreamuyen on authority me mimre makita sodopan ka kuwewe kita tang ki rawat kita bil ban yang pungbung tak selinan ang samba penan kita ban ka sawaski ak trap soto sawaski rudana ka sambal thailand wewe gi me I kupran kot I maktai wiawi kita no momon kot ora song kot Pagkailan ka Kaun samba, pagkailan ka powehdi songon kapal kan karusia, pagkailan ka kalingana maran kot peon sambawat, poutani kupuran kot sambawat, and tuweta nanleng. Ikaraban Jesus Christ kawiking child kapakago. Samat makatagat nanleng, maramayan sarawi, mweimweiongieier paita, kupuramuyan wiawi samba tuweta nanleng. Ipatawan kamelele me soto mehkot yeu kot mimi pa nanleng. Kot soto mimi pani taitin somau nanleng, kot soto mimi pani taitin prok nanleng, kot soto mimi pani taitin isensiwat nanleng, kot soto mimi pani taitin kailok nanleng, soto mehkot yeu kot mimi pa nanleng. Ai kupran kot tame wiaw nanlengo enpil wiawi ta sambawat. Riya yamomanaban poita komuyongai. Me pan tatongi pungo manaman makot katkiyang kita. Pagkaan ka kalingan alamaran kot niya taban tatongi pungwat o manamanwat o soto yeu song me pan kaparanta kupran kot ni kota ban masin dito masani tame ekatin wiya daw wiya tame ekatin kuburkiyo. Betuan kamelele meniain so mehkot katin kapakata song karusia ni sambawat laslan kapugubuk kitail ramas niain so me wiya ta kitail ramas mimi wasam kitail wiya wita kitail mimia kitail kolokol authority kitail kolokol song karos kot masan la masani me song karusia in order tama kot masani inanen mau ipatuan kamelele me mia peranyo me kamagit tawasan koten kap masani inanen mau soto mau inanen mau ipatuan kamelele kampakabai me komuyongai me kolokol kiwat pagtan kap pwuhng kalingana maran Kauno Koht sambawat padama kot katin masani en pil masani inanen mau kot haban masan dito me wiya tak taramas kitan tiak sinangkan kitan tiak skorpion kan uktan powehdi Imwintihtio pelingan koros tan kak keiong kot wow koros tan kak keiong kot koten ka karamaligi niaban masan dito masani tame wiwiyaw kapareta karapan kasaleta karapan amia ton sambawat ipatuan kamelele me kayo kansensi wa ton kot niaban wiya ta mehkot yeu ta karapan tame wiyaki ta mehkot apsoto wiya tame wiya wikita apu wiya eu song toror me uang kupura I eu song kayo kansensi wa ton Kauno Koht koprela kopra tail piltueta kitail patuan kamelele me Kumwail kan makoko senseli sapliki kan may painta stosa mimini 20 some thousand 30 some thousand yatuan makapainta oram stosa ranwat laka pa bola kaklang 30,000 no yo miminane warawaran autan pa kan seswati yang kamu bukan sudah painta stosa miminan warawar kam painta stosa bukan yang tangatang phone freeway rong kasang AC song kan karusia ni ay sama kam pantang phone freeway kabrata kasang kiyang AC yo utan company sana mo I karapan am spend la 30,000 to 25,000 no pwede stosao ni ay sa me stosao kapayata karapan na wiyawita soto me got kan sana mo tu eta onkomi tribal bank obrela ang kot ita pintu kot hinenen kuburgi o kot hinenen anane kitan kalingana mare kitan kasaleta ya karapan na wiyawita ton sampawa imen wata kang child tra ewura ay sawaspan karengernak men wata kang child tra ewuran puksarawi Sangnan Isaiah ira laut tuaw ira tugtukwano me mahsanih kasi sarigi sibuti yang ketailer na tail putakaman ko yang ketailer o bangatin wiyala tail kaun eban marangi son kawait kubrokang kot wasalapalapya samparapat nan markian bebol sapal me Manaman pan wiya la pala o bebol pan patapat nan sapal me wei
Ieu ramimen agistrabil kauweiting tail bepol ban patrapat kumkak mahsanih patrapat petawan kamele le mektail kogosan pe sambayo me fluctuation song koaros patrapat apnan mweimweiongieier nan kinggamen court pe sambawat ranwat saraw mahsanih ma ban patrapat yamomana ban patrapat esitra means mekta sitra ban tuang kabalakan kitaban tuang kabalakan ap kitaban tiak kabalakan korusia buktan kak maintain patrapat ni sanamao bepolo me ban mialalata bepol ban patrapat nan sapol mawei lekin weyo chaos nan weyo bepol ban patrapat etola mahsanih eban ketin kaunta wasan ituen katoto kan nan markitebit ikam ipetwan kamele le meniai some nan markitebit wiala nan markin Israel trap ta extend ta pound tree weyo trap ta lautila kapai trap ta kotong nan weyo pewehdi song laut me uyawi nan wein Israel ni some tebit wiala nan markin eban ketin kaunta wasan ituen katoto kan nan markitebit ro sabul me Manaman pan pausan kita pwuhng o pwuhng parak kapanga got kalan kiyang got rawat kwe kitail koros me uyato wa mele lin wein got kitai strana ane meta me mehkot me ban saparak kwe ki kaunen weiwat utana ban song koros pan pwuhng o parak o sabul me Manaman pan pausan kita pwuhng o parak sang metro pil ban kokolar irawat me men watong say Kauno wasalapalapi akatin ngong kowalap me bukat koros en paita Kauno wasalapalap katin ngong kila me bukat koros en paita ap tama-taman mau kampakapai me kot cheta literata men pilipil kot kat kiyang ta sang bukat korusia o kiyang ta men pilipil kita antatong ke pon sambawat makita tatongi authority wet taban kalingan alamaran kot maktabil ban seto tatongi authority wet kita ban perdik taban poputik taban nilanan seldiang nan song toton ni sambawat kwe ki ata seto tatongi da mehkot kat kiyang ta ni ai so mehkot katin uyata ifatam o piliranan matualo ipatawan kamele le mektail koros kamele le mehkot kat wasa koros omnipresence kitail koros kamele le me kot mangi me koros omniscience kot mangi me setano tualong nan sinako o puen kap pitolong nan matualo kot mangi sinako pitipitier liyo kai koros kamele le me kot mangi me sinako o liyo ko langer renolo walanger wan to go ai tungal peita ke me men peita kretai ma kot mangi song pukat koros kot mangi kahpwal me samba ban popitiang lale pon sambawat kot mangi maun kan koros kot mangi tupang kan koros kot mangi seri kan me ban kama kot mangi nono kan aramasakan me nan maun taba me wiyaw sang ni tabin samba popilaw lelo to ranwat ai chungal peita kong katail atama kot chro kauti kisinako tama kareta kampakabai kita wi papa kotaman me sotokap kake isang nan sapul me masan tame mahsanih yeita nan chene se riesa kono tame kot mahsanih met kitail ban wiata aramas rasong kitail repan an ki Manaman kot yang let them have dominion kot mimiliki lelo to ranwat kot kiyang tail Manaman kot kiyang tail song Rusia kot sotokap kake isang nan sapul me masan kitaban sang kitaban wi warwar kitaban wi asili song Rusia kot chroka ko kitala sapal me masan tama kayo ka sampal kitalan ka ko we kila masano o kitalan ka tatong ke masano o kitalan ka tiar pepol in sanamao o kitalan bilkak sa gria tail kan ko Rusia me piliang mimi tuedra sises o sapal mawarang konan potro me piliang pungbu kitang kiseli ilogon nan potro iai kapakap monai patang Kumwail nan sait wet me Kauno Koht katinitan masen wet on Kumwail o Kauno Koht katin kamaraini sapal me masen lalomail lalatrail koros pa degen Kumwail trapil tuatangai pokitan kak tatongi tama Koht katkitong trail ni sambawet
Trai ban song tram metawala ni ai so me Jesus lokolok ni lopo ni ai so me katila lokolok pon sambao ni ai so me porto pon sambao e kobre tong trai la tor dio wewe mehkot sio me utan ka sambal me watong kitail ni ai so me keiong kitail ator dio warango a yet me masani kumai kola wasa koros ni sambao kot kupur korusia ramas rengak yang experience kalangan wet rengak yang experience kamawat rengak yang experience maun kot megat keiong kitail Ria isawas me men sawas akan child so tukun ran wat met tana ka sambalong komiyongai me katan kikitair saulang kitan tatong ki authority makot kiyang kitail tailankak sawas aki aramas toto me biluya sansal aramas toto me setan salieti aramas toto me mila ban kano do song soto libil don sampawat kalanganen kupramail ko Rusia o Kauno Koht en kapayata sapol memasen monay ban uti ay ban pakitak trailen kapakap o pakisawasen kot traileo bana kot Manaman kot lapalap kot yeyas kalanganen komi so tukun ranwot pakisapol momi masen may samat kot makotong kitrer so tukun ranwot iyay kapakap may samat kot memasen wot may samat kot ngeno en katinitan masen wot ko masen wot an gak tiar to wala na Manaman kit me yang patrong life wot o railgan me bilpan taw tamurin mek mai samat ko niatan even ko masen mai ko tipa ngeno en katin kamaraini kit kawasak lalat mai samat ko pesen kakaleta mai samat ko masen wot mai sa ipatrowan kamele me Imwintihtio soto paran gisan rong irawat soto paran gisan kamele le irawat apu yai kabakap mai sam ngana musaraw yan katinitan masan wot lala na Manaman kit mai samat ko pusen ka kohwei kila mai samat ko tis komui osen ka kohwei kila iskit remi mai sam osen ka kohwei kila yautan kupromi mai samat ko me pain komakatun ngong kilar en poita sambawot mai sam kot Manaman kalangan nir mai samat ko to kap ngamarer mai samat ko ibak komu yang katin plus koros me yang patrong life wot mai samat ko sapal momu yang anointing mai sam double portion in sapal mama ya anointing I release pahrail mai samat kot in Manaman and marin Jesus anoint rail mai samat kot mai kot ya anointing at magun wato authority yo mai samat kot anoint rail koros mai samat kot sapal mat keitio sang nan mong rail mai sam kot yang nan mong yong rail mai sam kot Manaman kalangan ni mai samat kot imen walian dikit koros so tukun ranet koperwong komiat kapun kasapal kalangan Lingano wawan megaros mai sam semen kopruang komagalep mai sam ni Manaman and maran Kaun Jesus Christ in Jesus name. Saya koros yo kan saya. Amen. Kalanganen kupramail koros sa utkan ranwat I ramot wat may Kauno batapoyen sa wasang child o Kauno Koht kapayata pragan ko Rusia o kaselelia main ko.